Pemirsa Duta Besar untuk Indonesia Owen Jenkins ngerauhin gedung pers Bali Ketut Nada Denpasar. Parikrama puniki metetujuan antuk sinarengan ngelimbakan widang pendidikan, pengelolaan lelu miwah pengelimbakan energi terbarukan. Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins rauh ring gedung pers Bali sani kesangro oleh pimpinan kelompok media Bali Pos Satrio Narada kesarengin makudang pimpinan redaksi media sani kaguyub ring kelompok media Bali Pos. Dubes Owen Jenkins kesarengin makudang staf sekadi juru bicara kedutaan Inggris Faye Belnis, Deputy Director of Department for International Trade Robert Colley, dan Head of Second Cities Network and Strategy Samuel Hayes. Parikrama puniki maosang ini kuentenan bilateral Inggris-Indonesia, pendidikan, perdagangan, miwah investasi, Brexit, taler kebebasan pers. Aun nyobiahang sinarengan diplomatik pantaraning Inggris miwah Indonesia, sampun memargi selami pitung dasa warse. Bali pindah ke daerah multikultural, antuk adat istiadat saningawinang akeh wisatawan saking Inggris, rauh ke Bali. Pemerintah Inggris antuk sinarengan ngelimbakang makudang widang minekadi manajemen pengelolaan lelu, miwah energi terbarukan, pendidikan, seni budaya, saha industri kreatif. Pindah kegenah tetujuan pariwisata dunia, masyarakat Bali kaaptiang sidawaget antuk ngangge bahasa Inggris, mawinan pemerintah Inggris melarapan British Council, sidang ngecenin pelatihan bahasa Inggris. Ring widang pendidikan tinggi, pemerintah Inggris pacang ngecenin beasiswa majeng 6-3 mahasiswa saking Indonesia, kutus diri saking kuentenan punika saking Bali. There too, there is a very vibrant and lively media scene. So I don't think there's any fundamental problem with the freedom of the press in a democracy like Indonesia. I think, as in any democracy, as in the United Kingdom, questions arise from time to time as to where the limits lie for that question, and different governments will come to different conclusions. But Indonesia is seeking those within. Owen Jenkins ngowohin dawag sane lintang Inggris pindah ke sang sane madue genah antuk pemargi konferensi internasional indi kebebasan pers sane sampun kemargiang ring tanggal 10 mewah 11 Juli ring kota London. Pemerintah Inggris tatema usaha ngerajegang kebebasan pers taler mastikayang demokrasi sida memargi ring Indonesia. Manut Jenkins ring panglimbak informasi sekadi mangkin media massa mangde ngicenin informasi sane patut majeng masyarakat. Eka Yana Miwah Saputra Bali TV.